Hallelujah. Am I so atana viele tu le nei taiao? Praise the Lord. Ese male le leo le atua amene. Ese male matautio le atua e alofa. Le atua e whaimea le leimo I tātou lana whanau. Amen. My so talo na nei taiao. If you're ready to hear the word of God this morning, praise the Lord. This is our favorite time to hear from God. And not only do we read his word, but it's a time for God to speak to us. Amen. O le taimi malava noa e tala noa mai ai mawhetalai mai ai lea tua e ala lea ina na fionga paia. I le nei la tai au la tātou wo inu mo lea tua I se te talo. Ia ona a mataile o le tātou whaamalosi I le nei tai au. Let us pray. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We give you glory. We give you praise and honor that you alone deserve. E te tau ia te oile vi inga lea tua I le nei tai au. Au sauni e lau whanau ta mama to te whaalongolongo I lau whetalai mai lea tua. A nganga pa I ai e whaamanuia I le whaalongolongo a lau whanau lea tua. E le ngata ina mātou whaalongolongo. A ia mātou whaalongolongo ana mausita I lau upu le nei tai au lea tua. A whio mai oia nganga pa ia e whaau I mea umalawa la mātou whaile nei tai au. Holy Spirit, I pray that you would divide your word into so many ways that it would meet the desires of our hearts, God. I pray that it would meet the requests and the cries of our hearts this morning through your word. Have your way, Holy Spirit. Whaialo whinangalo nei tai au. Tu mau ia te oile vi inga. Ona o Yesu. Amene ma amene. Amen. Praise the Lord. This morning I want to say good morning and welcome to our church family. Lo omana whaatalo whātu le tama whaaleanganga ai a vele nei taimia o tito whaatalo whātu ai I le tato e kālesia e pele yo maua loto. God bless you all and welcome to our service this morning. Whaatalo whātu I lana au auna I le nei tai au whaftai fo'i. I le susunga whaawhengainga. Ia ona o le amane ina fo i o au e tū lai e whaamalosi tato e kālesia. Whaatalo whātu le sui whai au ia uni man whaitua ia sulu. Au whaingaluenga pa ia a le atua mo lato whale tua. Ia o tato whanau talavou se o lava I tato whanau witi. Vi ia le atua I le nei tai au. Praise the Lord. Whaio ia te oilau belu I le nei tai au. So e ana lau tusi mau I le Efeso e mua whai upo sifulu ma le lima. Se whaangata mai le lua sifulu ma le tolu. Also like to welcome some of our friends who are here today. I see some new faces today. Ia whaamanuia lava le tua I lau asia singa le nei tai au. And thank you for joining us today. Praise the Lord. Efeso mua mata upas fulma lima ina luas fulma tolu. Le la tato feitau si mai le tus pa ia fa Samuel. Ia ona o feitau tu. Ephesians 1 verses 15 to 23. Efeso mua fa upas fulma lima ile luas fulma tolu. La tato feitau fa si mai ia. Wa o fa longo ilo o to fa atua ile ali o Yesu. Malo o to walofa I le aupa ia o malava. O le mea lea o te le mapuai I le whaaftai ono o to. O ta ua o to I au tatalo. Ina ia foa I atu ia te o to e le atua o lo tato wali o Yesu Keriso. O le tama e ona le mamalu. Le anganga e ona le poto ma faalinga. Ina ia o to I lo le lei o ia. Ia whaapapula ina mata o tau loto. Ina ia o tau I loa le winga o le wha moe wai lona vala au mai. Ma le winga o le whaula inga mea le lei o I lana tō finga wa sili mo le aupa ia. Ma le winga o le sili ese lava o lona mana wai iai tātou o e whaatua. E tusa ma le ngā luenga a lona mana tele lava. Na ia matuanga lue ai ya Keriso. Ina ua toe whaatuina mai o ia na ye woti. Ma whaanofo ia te ia I lona I tū taumatau I mea o I le langi.
E sili lava ia li sili uma lava. Ma fai pule, ma e ua malolosi. Ma li'i, ma ingoa uma lava e ta ua. E le ngata i le o langa nei, a e o foi i le atali. Wa ia tu fo'i mea uma lava i lalo o ona vai, ma tuina atu o ia e fai maulu o mea uma lava mol e ka le sia. O lona tino lea, o le tumu o le na te whaatumuina mea uma lava I mea uma. Amen. Praise the Lord. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people, and his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Here Paul is praying to the believers and the church in Ephesus. O lea wa tatalo atu Paulo ile ekalesia I Efeso. E whaapelo na tatalo. Ia whaapupulaina mata o tau loto. Whaapupulaina mata o tau loto. I pray, verse 18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. Open the eyes of my heart. Ia vele maltato tatalo nei taiao amene. Open the eyes of my heart. Whaapupulaina mata o tato loto le nei taiao. And you may question this morning, why the heart? I se awa ta'ua mai ai le loto. Because o le loto, e tupu mai ai ia tato wa mio ma tato ngā yoinga le whāta oto e whāwhai pua luasul mai tolo lo whāpea mai ai ia sili o na leo leoina o lo loto I le leo leoina o mea malava a wa e tupu mai ai le a mio. Amen. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Amen. Ole loto. E tupunga mai ai o tato manatu, o tato ngā yoinga, mo tato me whai. I le mātai o sfuma lima whai po sful ma fitu I le lua sefulu, o lo whaapea mai ai. A o mea e sau mai le ngutu, wa lua e ia mai le loto, o mea ia e leanga ai le tangata. A wa e alua e mai le loto o le manatu leanga, o le fasi o ti tangata, o le moli lua, o le faitaanga, o le ngaoi, o le moli maupepelo, ma le upu leanga. The things that come out of a person's mouth come from the heart. And these are the things that defile them. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander. And here Jesus is telling the Pharisees, he's saying it's not what goes in that makes you defiled or do bad things, but it's what comes out of your heart. Ole me e sau mai fafo o lo loto e leanga I le tangata. A person can look like a believer. E mawhai ona e fōlinga mai o se tangata keri siano, se tangata talitonu le atua, ma anaia le whai mai o la e le asosa, e le ngata fo I le te fia, e quote your scriptures ma maua le ka le tuspa ia. Ai o lo loto, wa ma mao lava ma le mea, o lo fina ngalo e le atua. A person can look up like a believer on the outside. They can wear their Sunday best to church, look all pretty, post a few scriptures and memory verses on social media, but their heart is far away from the will of God. O lo mamao lo na loto male fina ngalo le atua. Even worse,
They have not fully received Jesus into their hearts as made him Lord and Savior. So our hearts are very important. E tāua lava o tātou loto i le nei tai au. O a mailo loto i le nei tai. How is your heart this morning? O ia te oilo tali o ia te au foilo tali. And here Paul is praying, may the eyes of my heart be enlightened. May it be open. One translation says, I pray that your heart will be flooded with light. And church, may this be our prayer today. Letuwai, pupulaina, te talo mato loto fa leanganga ya mato ilo atuai lo fina ngalo mo itato. Amen. The honest truth is, many people in church today, they attend church, and yet the eyes of their hearts are closed. They are spiritually blind to what God is doing in our lives. They are spiritually disconnected to what the Lord wants to do in their lives. To telo tangata o lo ile lotu na ole lo lotua ai o lo ele o fa pulaino lato mata fa le nganga ele o iloa atu le fina ngalo le tua ele o iloa atu le mea o lo fima na o le tua e fire yo lato loto. So Midway church family this morning, it's time to wake up. Amen. Ye tato feala fa le nganga ele se taimi tato te momoe ai ile nei vai tau lo tato yai. We have to open up our spiritual eyes. Ye tato fa pulaino tato mata fa le nganga. Open the eyes of your hearts this morning. We look around at what's happening. Atato va aile tūlanga o lo yaile lalo langi le nei taimi. Wele o toi tūlanga le lei tele o vevesi ma fe vai inga o tala o taua o le mail me le o tupu i le lalo langi. Ai ele o se taimi e momoe ai le ka le sia fa le nganga. It's time to rise up. It's time for us to wake up spiritually and say, yes, God, here I am. Let me do your will. Amen. So the moment that we awaken, that we wake up spiritually, or we open our eyes to what God is wanting to do, there is so much that God has for us. Amen. It te whapulina ai o mata whale nganga. E te vaaya tuai I le matautia, I le leo le atua. Amen. An example is if I were to blindfold a person, a whapeo te tano ufi a mata se tangata, that person will have no sight. They will have no vision. They will be unaware of their surroundings and what's going around them. They have no sense of direction. But the moment that their blindfold is removed, that person is aware of what's going on around them. Amen. They have vision and clarity. E whape nā foi o tātou loto wha le nganga I le taimi lava e ave ese ai le nganga pa ia o tātou mata wha le tino e ia tātou ilo atu wha manuianga le atua o le taimi le na tātou te ilo ai le mata utia ma le sili ese o le atua le tātou te au na iai. Amen. And if we continue to see our husband or our wife, we may just see them and view them as somebody who we live with. Tonu e te vai atu I loto o lua ia na se tangata e ma te nofu whaatasi le whale tasi. Ai o la le taimi e te va ai I le whapupula ina I o mata whaale nganga. They're not just a person, they're not just your roommate, but you acknowledge that they're the love of your life. They're a blessing from God. Tonu te vai atu I lau whānaua na o le whaalonga tāle mea na te whaava ai e le whaalongo ia te oe le teime whātua whaiwhi au. You may just see your children and all you see is their rebellion. They don't listen. But the moment that you open your eyes, I le teime lava e whapupula ina ai o mata whaaleanganga e te loai o whaamanuianga lau whānau mai le atua. These are your blessings. They are the gifts and precious gems that God has entrusted into your hands to raise in the fear of the Lord. It might be your workplace. Atono lo ngā luenga. I lo mawhauwhaua. Ia o na se ngā luenga. E maua mai le tupe. A whampapula ina lo mata whaaleanganga. E te iloai. O le whaamanuianga mai le atua. So tele tangata. E le o iaini ngā luenga le nei vai tau. But you praise God when you open the eyes of your heart and you pray, God, enlighten my heart. Help me to see the blessings that are in front of us. Help me to see the goodness that you have
have within my life. It's only when we open the eyes of our hearts, it's an opportunity for us to view people, things, and life through God's perspective. Tātou te loa tuai le lalo langi ma mea umalo o ia te tātou I fofonga a le atua tātou te loai le fina ngalo o le atua. So what happens when we open the eyes of our hearts? O le ale mea tupu pe a whai tātou te whaapupulaina mata o tātou loto. O le mea momua, tātou te loai lona vala au. Tātou te loai lona vala au. The first thing that happens when we open the eyes of our hearts, we will know His calling. I le whaipulava le se fuluma le valu o loo whaapea mai ai. Ia whaapupulaina mata o tau loto, ina ia o tau I loa le winga o le wha moe moe wai lona vala au mai. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, o lona vala au. Amen. One translation says that so that you can see exactly what He is calling you to do. O le vala au, po le mea o fina ngalo ai le atua e whaia I lowo langa. We all have a specific calling. Wa tātou I loa uma. E tofu lava I tātou, ma le vala au wa vala auina I tātou e le atua. I le Yeremia mo whai poli ma whai mai. Na au I loa oe, a o lei whaia oe, e au I le manava. Na au whaapa ia ina oe, a o lei wha nau mai oe. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I le Yeremia le lus fulmaliva whai pes fulmatasi. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Amen. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. A wā o au nei, wa o wilo manatu wa o manatu ai ia te o tau. O manatu I le manuia, ai le o le mālaia. O lo whetalai mai iai Iova, e fo ina atu ia te oi le unga e iai le wha moe moe. We all have a specific calling, church. E iai lava le mea wa whina ngalo le atua e wha ngā ina ai oe. Even before you were born, le wa tātou whaitau, ai te lei whanau mai le lalolangi, wa o mona tā pena, ma fōfōina e le atua le vala au I lowo langa. Some people are called to be teachers. Some people are called to be missionaries, worship leaders, deacons, pastors, preachers, evangelists, ushers, greeters, and the list goes on. Ai te le lava vala au e ma whai ona whaonga ina I le tangata, o nisi wa whai ma a whai a onga, o misionare, o whai whi au. Ale me mauti noa ia te tātou, ia tātou I loa, e iai lau vala awina. There is a calling that God has over your life. So here Paul is encouraging the church at Ephesus to open the eyes of their hearts. Ia whaapupulaina o lātou mata whaaleanganga. Ai sea, ina ia lātou I loai le wha moe moe o lona vala au. Ia lātou I loa le mea wa whina ngalo le atua e wha o ngā ina I lātou. So church, when we open up our hearts, we will know and understand the calling of God over our lives. Amen. And the question for us today is, how can we know the calling of God over our lives? E whape whiona tātou I loa, lea vala au whapitoa wa whaia e le atua mo I tātou. I know that you guys have heard it over and over again, but it begins with your personal time with Jesus Christ. E a matalo I lolo vala au mai le atua pe a whai e te lavalo taimi whaapitoa ma Yesu Keriso. The more time we spend reading and meditating upon the Word of God, and committing our time to prayer, it's in these intimate and precious moments that God will begin to reveal His calling over our lives. Amen. O le tela lo taimi e alu I le whaitau wino la fionga pa ia le atua, le tatalo ma le atua. O le taimi le na e a mata ona whailo mai ai e le atua. Lo vala au malo au ngā I le nei lalolangi. However, if we do not spend time in His Word and we do not pray, we will never know what He wants for our lives. Amen. A whai e leiso taimi whapitoa ma le atua e le whaitawina lana fionga e le tatalo. E le mawhai o na tātou I lona na vala au mo I tātou.
O le isi whaataitainga le lei lava o le tātou wa li'i whaaola. Amen. Jesus Christ was the best example in what it means to spend time with the Father. Whai mai na alu o ia I se nofuanga tu ufua ai se ina ia mafuta lo na nganga ma le atua, ina ia whetalai mai le atua I le mea e te tau ona whai ma le fina ngalo le atua mo lona o langa. John 14 verse 31 it says, but he comes so that the world may learn that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me. Whai mai Yesu o te alofa I le tama, whaapei ona polo ai mai foi o le tama I a te au, e whaapea lava ona o whai. Jesus moves on what God wants him to do in this life. I le taimile na ola mai Yesu, o le taimina soifua mai ilo tato wali I whaola. E le mai whai ona whai a Yesu ke riso se mea, pe au noa ma le whetalai mai o le atua. E whaapea na foi tato le nei tai au. We can only move on what God wants to do in our lives if we spend time at his feet. Amen. If we spend time basking in his presence and asking God, what is it that you want me to do? What is your calling? What do you want me to be? How do you want me to serve you today? E mawhai ona e loa le wala awa le atua I lowo langa pe a whai e lava le leiso taimi whaapitoa ma le atua. Amen, church? Praise the Lord. So if you want to know God's calling and his will for your life, we must guard our personal time with Jesus. Amen. If there is a will, there is a way. Whai wa loto lava oi ia I le mea le nā wa e la e whaia. O le a e whaia so se mea ina ia whaatau nuu And it's the same for our spiritual walk and our relationship with Jesus. Because the honest truth is some of us are more attentive and interested in our relationships with our significant other, our spouses, our children, our friends. We cherish and do whatever to make those relationships work and neglect our relationship with God. Amen. O tātou, o nisi teimi wa mua na tātou wha mua tātou mawhtanga mo tātou to alua, o tātou whanau, o a inga mawo. Ai wa whaangalo ai lo tātou teimi whaapito ma le tātou mawhtanga e sili o na tāua o le tātou mawhtanga ma Yesu Keriso. Amen. And it's through those personal times of Jesus that he will show you his calling. E whaailoa tuai lana wala au mo oe I le nei tai au. And maybe you've already received your calling. A tonu wa iai nisi o tātou wa I loa ma manino le wala awa le atua I loa langa. Au le wha maalosi mo I tātou le nei tai au. Open the eyes of your heart so that you don't forget your calling. Whapupula ina matau lo loto le nei tai au. Ina ia awa ne ingalo le wala au. Wa wala au wina ai oi le nei tai au. It's so sad growing up in the church and you see so many people. It's eva ai inisi o tangata le kale sia na tō ngā lulue whaatasi na o ngā lue whaatasi foi. Na eva ai atu iai o whao ngalo lato tāleni, la lato malosi, or they were on fire for God. They knew what their calling was and they served and they served. But what happens along the way in their journey, they forget their calling. Amen. Wa lato whaangaloina le mea wa wala awina ai lato e le atua. So church, open the eyes of your hearts this morning. Ia whaapupula ina mato lo loto. Ina ia awa ne ia ngalo lo wala awi le atua. But if you're searching for that call over your life, open the eyes of your heart and allow the Holy Spirit to reveal what it is he wants to do and fulfill in your hearts. Church, open the eyes of your heart so that you will know the hope of his calling in your life. Wa o mea umalawa tātou te whaia mo le vi inga o le atua. Amen. God is good all the time. Praise. Just bear with me. Thank you for your patience. Praise God. Vi ia le atua le nei tai au. What happens when we open the eyes of our hearts? O leale mea tupu pe a whai tātou te whaapupula ina o tātou mata whaaleanganga, po o mata o tātou loto. Le mea lona lua, tātou te iloa ai le manuia sili sili.
we will know his inheritance. In the same verse, verse 18, it says, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of his glory, of his inheritance in the saints. Malewinga ole faulainga melele, o ilana to finga wa silisili mole aupa ia. Efeso mo fai pesful matasi lo fa pe mai ai o ia lava wa mato mawai le tofi o I mato na tofi ana mua e tusa malefina ngalo o le wa matuanga lue I mea umalava e tusa malepule alona fina ngalo. In him, Jesus Christ, we have obtained an inheritance. Watato mawai le tofi po le manuia sili sili. So what is this inheritance? O lea lea tofi po lea manuia sili sili. We know that an inheritance is something that you will receive if someone were to pass away. O se mele o e maua po se tupe, po se fale po la lava ni oa po ni mea o le tangata le wa maliu o le wa maua oi o le mele na ita ua o le tofi po le manuia, or that is an inheritance. And so spiritually, we also have an inheritance in Jesus Christ. Can you say amen? O lewa yaile tato manuia sili sili ya Yesu Keriso. So what is this inheritance? O leha lea manuia sili sili. This inheritance is living hope. Amen. This is eternal life only made possible through Jesus Christ. Ole manuia sili sili lea, ole faa moe moe ola lea, ole o tato va ai atu yai matato faa tali tali atu yai, wa tato mawaina ona o Yesu Keriso, ole ola e faa vavau. And so, upon receiving Jesus Christ into our hearts, we are guaranteed and we have received and being given this inheritance. Watuina atu ele atua mo foai atu ele atua le nei manuia sili sili mo oile nei taiao. John 3:16, amen. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Ele fano se tasi e fa atua tua ia te ia. A ia maua e ia leola e fa vavau. E moni o te whaiatu I te o tau. O le whaalongo mai I la upu. Ma tali tonu I te au. Nana au wina mai au. Wa ia te ia leola e whaavavau. They have eternal life. And we can only receive this inheritance if we believe in God and have received salvation and received Jesus into our hearts. Amen. E tasi lava le awala e mawhaiai o na tātou I loa atu ma tātou maua maile nei manuia sili sili. Pe a whai tātou te tali tonu I le atua, tātou te tali tonu na maliu Yesu ma toi tū mai a o lea wa tātou maua I leo le whaavavau. Coming to church does not guarantee your salvation, or you enjoying the riches of this inheritance that God has for you and I. Showing up to fulfill your ministry duties, being faithful in your giving to the poor, or being a good person does not guarantee your share of this inheritance. O lo sawi le lotu e le mauti noai lo fa'aulaina po o lo mawaina o le manuia silisili. O lo fa'amaoni I au tiu te whai tono le ka le sia lo foai, lo fa'amaoni foai, lo wanga le lei tangata mativa, o lo aveo e matangata le lei, e le lava le na ia na mea e mauti noai lo walu I le ola e fa'avavau. This is not what's going to guarantee your share in this inheritance or the blessings of his eternity for us. It simply begins by believing, church. E a mata mai I lo tali tonu ya Yesu Keriso. Romans 6 verse 23, it says, the free gift of God is eternal life in Jesus Christ. Au no ma Yesu Keriso, ele mauti noa lo walu I le ola e whaavavau.
So church, if you have self-doubt about eternal life in your heart this morning, tonu olo e mawhawhau pe whesilingia, o pe te haluile ole whaavavau, pe moni lava wa otalia ina Yesu, e avea mali malo whaaola, to esu e ane lo loto le nei tai au, amen. Lord, help me to open the eyes of my heart this morning. God, open the eyes of my heart so that I may see and know this inheritance and this eternal life that we are awaiting, amen. Ia tātou te talo atu I le atua, whaapupula ina matau lo loto, ai sea, ina ia e loa ai, le olai whaavavau lea tātou te whaatalitali atu iai, amen. We cannot know and never see or never know the eternity or eternal life or the hope that we have in Jesus if we continue to close our hearts to God. Amen. Ele mawhaino tātou I loa lea wha moe moe sili, po lea manuia sili sili wa tātou maua ia Yesu Keriso, pe a whai ele matala o tātou loto I le fina ngalo lea tua. 1 Peter chapter 1 verse 4, it says, and into an inheritance that can never perish, amen, spoil or fade. This inheritance is kept in heaven for you, amen. Whamaile le tatu tu svai taulea, o lea wha moe moe po lea manuia sili sili, o lo wha tali mai mo oe ma u ile langi, amen. It's a hope, eternal hope that will never spoil or never perish or fade away. So God, open the eyes of our hearts this morning so that we will know and see the glory of this inheritance that we are awaiting. Amen, church. God, open the heart of open the eyes of my heart so that I may know and receive your salvation. Malemea muli muli. What happens when we open the eyes of our hearts? O leale mea tupu pe a whai tātou te whaapupulaina matou tātou loto. Tātou te loai lona mana. We will know his power. When we open up the eyes of our hearts, we will know the power of the Holy Spirit that is upon his church. Ephesians 1 verses 19 to 20, it says, and what is the exceeding greatness of his power toward us who believe? The power to those who believe. This very same power in verse 20, it says that worked in Jesus Christ and raised him from the dead. Malewinga o le siri siri se lava o lona mana wa ya te I tātou o e whaatuatua. E tusa malenga luenga alona mana tele lava na ia matuanga lue ai ya Yesu Keriso. Church, when we open our spiritual eyes to God, we will know and behold the greatness of his power. E mawhai o na tātou I loa atu waile matautia. Ma le sili sili ese o lona mana o loo ia te I tātou. And I love this verse because it says the key word here is to those who believe. Can you say that together? Believe. It's really important that when we want to see and know the power of God over our lives, we must believe, church. It's a tawana tātou talitonu I le atua. The world will never know or recognize the power of God because it will only be activated and at work in the lives of those who believe in God. Ele mawhai o na whaongaina pe ola lea mana I le lalolangi. Awala tau te lea talitonu. A moi tātou ia o e whaatuatua ma talitonu ia Yesu Keriso. E mawhai o na tātou vaai I le matautia ma le mana o lea tua pe a whai ea. Tātou te talitonu I lea tua. Church, we must believe. And that's great news for you and I. O se tala fia le nā mo I tātou le nei tai au. So church, stop relying on your own strength, your own wisdom, your own understanding, because we will get tired, weary, and exhausted. Atono se si mafu angale na wo e langona I le vai vai. O ngā e te whaalango lava I lo poto, lo wata mai ma lo malosi. Ai e te leo whaalango atu ia I le nganga pa ia po le mana o le atua. O lea o lo ia te I tātou I le taimi nei. Church, we have this power today. It can be activated into your life, in your marriage, in your workplace, and everything that you do. This power is here
For you and I, e mawhai o na tātou I loa le mana o le atua, pe a whai tātou te tali tonu I a te ia. It begins by us believing in God. What is the purpose of this power? O le ao ngā, o le nei mana mai le atua. Pe ona tātou whaalongolongo le amatanga. E tofu lava I tātou ma le wala au mai le atua, amen. We all have a calling. But like I said, you cannot lean on your own understanding to fulfill the calling that God has over your lives. You need the power of the Holy Spirit. Tātou te mana mia le mana o le atua. E whaataunu wina ai, lona wala au I o tātou o langa. And this eternal hope that we have in Jesus Christ. O le ola e whaavavau. E whaapewheo na tātou taunu watu I le ola le e whaavavau. E le whaia lo tātou malosi. E le whaia lo tātou poto. Ma lo tātou I loa. Ai to maintain us and to help us to enjoy the riches of this inheritance that God has already in store for you. Whai tātou te mana o atu I le ola e whaavavau. Tātou te mana o mia le anganga pa ia. Efeso soani, ta iala ia te tātou. Ina ia tātou tau nuu I lea manuia sili sili. O saunia e lea tua mo oe mau I le nei tai au. We need this power, church. We don't just want to be a church that comes to church and focus on our strengths and, you do church based on what we know. But we need the power of the Holy Spirit. Tātou te mana o mia le mano o le atua I tu tono le kālesia. So se mea tātou te whaia ia tangia le mamalu o le atua. Ai lei pese atu le worship team I le tai au. Wala ngona I le tātou e kālesia le mana o le atua. Ai vei tātou se kālesia e whātu muina I le mana o le atua. May we be a church that is filled and baptized by the power of the Holy Spirit. And church, this power is available for you today. This power is waiting to be activated in your life today. But the only way that it can be activated is if we, take away our own desires. I want to whaia le mea loto I tātou, aia tātou whaia le whina ngalo le atua, ma tātou tali tonu, ma o tātou loto ato atua I le atua. It begins by us believing. And I love this because this very same power that is awaiting, or that God wants to bless us with, is the very same power that raised Jesus from the dead, and is the same power that is at work in us. O lea lava mana na whātuwina Yesu ke riso mai leoti. O lea lava mana na whapupulai mata o e tawaso. The same power is the power that made the lame to walk, the blind to see. Ia toi whaalongo ai tangata, ia mawhai o na toi I loa ai tangata mea. The same power that is at work today in the church is this very same power that can be at work in your life too. That power is waiting for you, church, to believe. All we must do is believe, and it can be activated and come to life in your hearts and in our lives. For greater is He that is in us than he who is in the world. O tau le whānawe, mai lea tua lava o tau. Wa o tau manumalo fo I a te lato. Awa e sili, amen, church? Awa e sili o ia, wa yate o tau, I le ue le lalo langi. Greater is He that is in you. Not outside of you, not around you, but He is in you. The same Spirit, the same power that God wants to bestow and give onto your life, it can be in you. But it begins by you believing in God. E a mata mai I lo tali tonu I le atua I le nei tai au. As I call up the worship team this morning, the calling of God, church, is there for you. Olo o iai le wala au. Pa ia le atua mo oe mau le nei tai au. Ai tātou te mana o mia le mana o le anganga pa ia. Maybe God has been calling you for so long. He has been tugging at your heart. A tonu wa iei se mea se wala au wa lewa o na whetalai atu wai. Ma musumusu atu wai le anganga o le atua I te oe. E fia whao ngā ina I oe.
Ai ole nā lava e te le talitonu. Like this morning, the prayer of Paul to the church. Open the eyes of our hearts. Ia whaapupulaina mata o tātou loto. The moment we open our hearts, we will know His calling. Amen. Le taimi lava tātou te whaapupulaina ai o tātou mata. Wa mauti noa le ola e whaavavau mo oe māu I le nei tai au. O le taimi fo I e whaapupulaina ai o tātou mata. O le taimi le na e ngā lue atu wai, le mana o le anganga pa ia I lo o langa. So how is your heart this morning, church? O a mailo loto I le nei tai au. O ani mea o lo tau fia ai le ngā lue o le anganga pa ia I lo o langa. O ani mea o lo tau fia ai le whaonga ina o lo soifua I te tono le ngā luenga. A tono o iei se mea o lo e mawhatia I le nei tai au. Maybe you have unforgiveness or bitterness, whatever it may be towards your brother or your sister or a family member. Let's pray this prayer this morning. Ia tātou te talo I le atua. Whaapupulaina mata o mātou loto. Open the eyes of my heart, God, so that I may see and know what your good will is. What do you want to do in my life? May that be the prayer of our hearts this morning. Ia vele nā mo tātou te talo le nei tai au. Let's all be upstanding tātou tūlai mai le nei tai au. Te talo atu I le atua. Open the eyes of my heart. Thank you, Jesus. I want to see you. Yes, Lord. I want to see you. Sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the
as we sing, holy, 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 holy. You are so holy, God. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. Singing, yes, Jesus. Holy, holy, holy. Cry, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Singing, holy, 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 holy. Thou art worthy, Lord Jesus. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, God. Yes, Jesus. I want to see you. Hallelujah. Hallelujah, Lord, you are worthy. Taltonu wa manino le upo le atua le nei aso. Mai mana ia le upa malo se toi fa manatu mai e tātou le tā ua le tātou au nanga I le atua e a mata I tātou loto. O le ale tātou tutu mai le aso nei. O le ale manai o le si atua tātou lima I le atua ma le pese pese nei tā e au. Ai a whai le tutu sa ma tātou loto. Wana o mamau le fina ngalo le atua e le se au ngā. Ai pelu upa malo si o le tatalo le a Paulo. Langa ai vava ai le ekalesia le se fa ala vla tupo le fia Paulo le ekalesia. Fia le lato fatuatua. Le alo manuia e Paulo le tatalo a Paulo le ekalesia le fa aftai le atua na o vava ai atu lo tupo le fatuatua a o lau tatalo ia atili ona tatala o tau loto I le atua. Langa le mea le sila I le atua o le loto le tangata. Mea lana tato o mai tato malamlama ia tatala ia mato tato loto ia Yesu Keriso. Langa o Yesu Keriso e ono le vala au ai tato. O Yesu Keriso e mafua ile tofi le o tofi mo tato. O fai ai tato masuli o le maloa le tua. O Yesu Keriso foi e ona le mana lea e fai e linga luenga le tua. Mea lana midway a tato fia vava ai vavenga. A faita fia vava ai lenga lue mai o le nganga pa ia le atua o le tatalo foi le mo tato e kalesia le atua ia tatala ia mato loto ia mato I lo fina ngalo langa one ngalo tala Yesu amu ia le tangata e maua le loto mama e mafai o na latoa I loa ai le ma loa le atua me le taua I le atua le loto mama le kalesia. Po le ale manai o tato pespesenga ma tato tapo inga le atua ia maua e tato le loto mama le loto e matala I luma o le atua ia tato savavali e leo le tino mai o mea au le savali o le fatua tua e te pataula ia Yesu Keriso o ia le fatua tua ina le tato fatua tua. Mai whaftai atua I le atua nei tai au le fe au to e wha malosi mai ai tato so se taimi tato te o mai ai o le tatalo lea. Ia matala ia mata o tatou loto. Ma tatou vava ai le fina ngalo le atua. O afo I meanga ua whai mawha soe sailo o langa. Ua whai mawha fita auli mawha lave. Tatala loto wha le anganga I te iloa ai. Ua e manu ma lo ono Yesu Keriso. I le tino lava ia te vava ai atu pei awa to I lalo. A o le wha le anganga I te iloa. Ua e manu ma lo ono Yesu Keriso. On tam fai atu ai lango le talo lea. Ia I loa lo vala au. Ia I loa lo tofi mai le tua. Ia I loa le mana. Ke I loa me umai tolu ia mafua mai ai. Tangata le to tasi o Yesu Keriso. Ia ma le vision nal tato e kalesia. Ia I loa Yesu. Ma fai loa atu Yesu I laulangi ato. Ma le tatalo nai a mata il tato e kalesia. Midway. Tatalo tato mata falenga. Tatala ese ia le. Ia ofo nei tino. Lava ai le anga sala na awal to e fo'i ai. Lango lisi ngā mea whai ma whaala ve lave I le tatou savalinga whaale nganga. Ngā tatou o mai, whai mea uma ma le loto atoa.
E leo se ngō se ekalesia. E leo se ngō se whapototonga. O le ngō le swafa o Yesu ke riso le tātou whaitau ai. O le swafa lava lea tātou te o mai e tapua i ai. Ma siti ai lunga o le swafa o Yesu. Ma ia whamanuia mai le tua le tātou ekalesia o le au te talo. Le tua le mātou tama. Whaaftai lau awhionga pa ia. Au mātou whaalongolongo au he whetalai le nei tai au. Ua manino le mātou whaalongo. Lau fina ngalo le atua ia whaia. Ai au alawa nei whaia o mātou loto. Au lo mātou te talo le nei tai au le atua te tala ia mātou loto. Ia mātou sawa vali whale anganga ma le whatua tua ma le tali tonu ia te oe Yesu ke riso o le ao le kalesia. O le tupo le ali o lii. O tuina atu ai le swafa I sili I swafa umalava. Le ngata I leo o tuina atu ai le pule I le langi ma le lalolangi le swafa sili o Yesu. Wa mafua I le nei maftanga. Mafua ai lau vala au pa ia ma lau whaasino manga I o mātou o langa. Tuina mai ai foi le tofi leo o whai ai mātou masuli. I lau malo le ngata I lea le mana o lo ngā lua ini tonu iai mātou. Ono o Yesu ma le anganga pa ia whawhetai. Whawhetai lau manatu mai. Whawhetai lau alofa mai le atua. Le whaonga ino le tangata. Whatau waa. Tangata anga sala I le atua toa. Ai whawhetai le mana o le anganga pa ia. Le ua mātou au ngai mo o malo fina ngalo. Mātou te le whaatanga o mai. Mātou te le whaatanga au na ia te oi. Awa mātou whaape atu le aso nei tu ina atu mātou tangata atu o toa ia te oi. Ia o ngā mo le whausia ino lo malo. So ani mai ia maawana I ngalo ia I mātou. Le vala au na e vala wina I mātou. Me alofa o e whaupenga ina I mātou. Awa lawane ngalo e leo ni mātou me alofa. Au me alofa I tu ina atu. Mo oe malo fina ngalo. Awane mātou ngalo le tofina e tu ina mai. Le ole whaavavau. Awane mātou whaatala le ma whatamala. I le mea e tu ina mai I mātou. Ia mātou whaamalolosi. Ma ia mātou vava ai le atua. I le ngai oi mai o loa nganga pa ia. Ia whaatumu ina le nei e kalesia. I le mana o le nganga pa ia. Ia papatiso ina mātou. I le mana o le nganga pa ia. Wawa mātou I loa. E leo le fita. E leo le malosi. Au le teita inga ma le whaunga. O le nganga pa ia. Nga lue mai o nganga pa ia. Whai alo fina ngalo I le nei e kalesia. Ia tangia lo mamalu. Ia tangia lo mamalu so se taime poto ai lo whanau. Awa lava ne iai mātou. Aia ia te oe levi inga tama. I mea uma mātou te whaia le atua. Whamanuia mai oe lau nu lotu nei aso le atua. Nisi fo I le atua lo a whaina le mai tama wa mātou tuina atu ia te oe langa nawa ia te oe le pule tama. E te pule fo I whamai umo le nei o langa. Ngalu atu lo wanganga pa ia. Pa iane pa ifo tama. Fa malolo atu le swafa manu malo Yesu ke riso ya ilato. Umalava le atua. Ma ia fa manuia mai le atua ila unu lotu. Nei fo I savalinga fa le nganga lo mato fea ngai ai le atua. Fa atasi mai oe. Awa e te tula fo ina I mato. Awa e te avesehina le nganga pa ia. Ia tu maule ole ole sanga lo fa olatanga I lo whanau. Ai e fa manuia mai oe tama. Whamanuia foi oltina whaale nganga le atua na ala mai eilo a whionga pa ia le nei aso. Awa nei mawai lau whaunga le atua. Fo ai pele poto male ata mai o le whautautanga. Ai meisi o manatu le lei ma whautuanga le lei le atua. Awa fo ile sosoani mal tula I mai le atua. I le taita ingo lau ngā alwenga nei le atua. Ia whamanuia mai o ia I mātou malawa le atua. Nei mea umawa mātou ole mwala au atu. I le swafa sili o Yesu ke riso. Amen, amen. Maestro lang pati mo le tu ne yaso. Hallelujah. God is good.